ibisasu byinshi, amabombe menshi ndetse na za kajugujugu z'intambara nibyo uyu munsi mu gitondo cya kare ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu Isiraheli yabyutse isuka muri Irani. Mu murwa mukuru wa Irani, Tehran, habyutse humvikana urusaku rwinshi rw'ibiturika ubwo Isiraheli yari irimo igaba ibitero byayo kuri Irani. Ibi bitero ni ibitero byahitanye abantu benshi ndetse harimo n'abayobozi bakuru b'igisirikare cya Irani, harimo uyu nguyu umugaba mukuru w'igisirikare cya Irani ariwe Generali Amir Ali Hajizadehi ndetse na Generali Mohammed Bagheri. Aba bose bapfiriye muri ibi bitero bya Isiraheli byo kuri uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo noneho Irani yo irimo gutangaza yuko bino bitero bya Isiraheli byibasiye cyane byageze no ku baturage basanzwe batari abasirikare, aho Irani itangaza yuko hari n'abana batoya baguye muri ibi bitero. Noneho Irani yo ikindi gihugu cya Isiraheli, igisirikare cya Isiraheli IDF batangaza yuko impamvu barimo kugaba ibitero kuri Irani ari uko bafite nyine impungenge z'uko Irani irimo gukora intwaro za kirimbuzi zo mu bwoko bwa nucleaire, aho nyine bashaka kuvuga ngo Irani ntizigera itunga ibitwaro bya kirimbuzi kubera yuko Isiraheli nayo ntiyabaho Irani ifite bino bitwaro bya nucleaire. Noneho ibi bisasu cyangwa se bino bitero bya zino bombe za Isiraheli zibasiye cyane abahanga mu gutunganya zino ngufu za nucleaire, aho Irani igenda itunganya intwaro zitandukanye harimo na drone z'intambara zitandukanye nyinshi cyane. Irani irihariye mu gukora zino drone zigenda zirasa zidafite abapiloti. Noneho ikindi kibazo cyahise kizamuka kuri uyu munsi bitewe n'iyo ntambara nuko peteroli yahise izamuka cyane, kubera ko ino Irani iri mu bihugu bya mbere bifite peteroli nyinshi cyane ku isi yose, aho ahangaha hari ubwoba bw'uko kino gihugu cya Irani gishobora kuba cyafunga uno muyoboro wa Horimuzi. Uno muyoboro wa Horimuzi ucamo byibuze 20% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi yose, kuko Irani nyuma ya Arabia Saudite nayo itunganya peteroli nyinshi cyane ku isi. Noneho ku bw'izo mpamvu rero urumva ku isoko ry'imari rituruka kuri zino ngufu za nucleaire nani zino ngufu za peteroli, kuri zino ngufu nyine z'imbaraga harimo essence, peteroli, gaze, bafite ubwoba bw'uko ino ntambara ishobora gukomeza gukwiragira mu karere kose, noneho peteroli igakomeza kuzamuka. Ni muri ubwo buryo akagunguru kamwe ka essence cyangwa se akagunguru ka peteroli kamaze kugera ku madolari 77. Ubwo ngubwo kazamutseho 13%. Ni izamuka rikomeye cyane rihungabanyije ubukungu bw'abantu, aho abantu benshi batangiye kugira ubwoba, barimo kwibaza bati ino ntambara ishobora kuba ndende, kubera ko barabizi neza Irani igomba kwihorera, kubera ko Irani bo bafite imyumvire yuko ivuga yuko ijisho rihorerwa irindi. Niba umurasheho ibitero nawe akurasaho ibindi bitero ndetse byaba ngombwa akagukubira kabiri. Noneho rero kubw'uko hari impungenge z'uko ino ntambara ishobora gukwiragira mu karere kose, peteroli yahise izamuka. Ubu turakomeza tureba uko bimeze, kubera yuko Irani niramuka ifunze peteroli yayo, abantu kubugira ngo babe babona peteroli ku mafaranga makeya biraza kugorana, bitume nyine ibiciro bizamuka cyane Abashinwa bari mu bantu benshi bari mu bantu bakura peteroli nyinshi hariya muri Irani, bafite impungenge nabo yuko ubuzima bwabo bushobora kuba bugiye kugorana. Nyine ibikomoka kuri peteroli byahenze kubera bino bitero bya Isiraheli irimo kurasa, irimo kugaba kuri Irani. Kandi noneho deja ubu tuvugana Irani yamaze kugaba
nayo ibitero bya drone zirenga 100 kuri Isiraheli. Gusa impuruza zamaze kumvikana muri Isiraheli, muri Tel Aviv, ngo abantu bitegure. Isiraheli yamaze gushyiraho ibihe bidasanzwe muri Isiraheli hariya Tel Aviv, kuko Isiraheli yamaze kubaka uburyo bw'ubwirinzi, ijya gutera ibizi neza yuko umwanzi ari buhite yihorera nawe akayirasaho. Noneho niyo mpamvu yamaze gukereyetinga cyangwa se yamaze gukora ubuvumo ahantu abantu bahita bajya kwihisha bakajya kubamo, nyine iba yamaze kubyitegura. Reka dukomeze tureba ino ntambara aho igana, turebe bimeze gute. Turakomeza tubagezaho amakuru umunsi ku wundi bitewe n'aho ibintu birimo kwerekera. Ciao ciao.